Agane ga samoy Hajar Arpeusan karkomi lekai ha Champion League kala kamper bad gi timru kila kiu na ki live ho arteli shaki live nru teli bad omdon shu ki group stage kum ha ki snem baladep Henry hagane ga samoy oni lekai ha ga dur jong kalik kawai ga tim ka ha bani lekai Persia adu prateli gi tim kata Southli ka ha bani lekai halaying bad Southli ka ha bani lekai Shabar nalaying bad gi tim gi badon ha kerdan ga bapra kini orung direct shaka raup 16 bagi tim gi badon haga kerdan ga bakandai hadu ka ba Arpeusau ki ha panile kai haga knockout playoff bagi tim gi badon nadu ka kerdan ga ba Arpeusan hadu ka ba live nriu kiladu ban peteng ile kai haga ne ka Champion League menta ka Samoy mentang ini pe ya ka jing pen khlai na ka menta ka jing ile kai Champion League menta ka Samoy Real Madrid ka badai ka ladu aka Samoy baladep kan ya kendu Persia ika Dortmund Liverpool AC Milan Atalanta Salzburg Lille, Stuttgart, bat ka Brest. Ka Manchester City ka badai ka ladu jong ka Premier League. Kania keduk Persia ka Inter Milan, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Praha, bat ka Bratislava. Ka Bayern Munich kania keduk Persia ka PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, GNK Dynamo, Feyenoord, Bratislava, bat ka Aston Villa. Ka PSG kania keduk Persia ka Manchester City, Bayern Munich, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, bat ka Stuttgart. Ka Liverpool kania keduk Persia ka Real Madrid, RB Leipzig, Leverkusen, AC Milan, Lille, PSV, Bologna, bat ka Girona. Ka Inter Milan kan ia kenduk Persia ka RB Leipzig, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Crewa Sweda, Young Boys, Monaco, bat ka Sparta Praha. Ka Dortmund kan ia kenduk Persia ka Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, GNK Dynamo, Sturm Graz, bat ka Bologna. Bat ka Barcelona kan ia kenduk Persia ka Bayern Munich, Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Crevena Sweda, Brest, bat ka Monaco.